Dokotela Phophi Constance Ramathuba vho bebwa nga ḓuvha ḽa vhu-15 kha ṅwedzi wa Ṱhangule nga ṅwaha wa 1973 ngei vhuongeloni ha Elim. Ndi mushumeli wa muvhuso wa Afrika Tshipembe wa bvumo, rapolotiki, dokotela wa zwa mishonga ane zwa zwino u khou shuma sa mulangavunḓu ḽa Limpopo. Vhuimo uvhu vho vhu fara u bva nga ṅwedzi wa Fulwi kha ṅwaha wa 2024. Ndi muraḓo a fhulufhedzeaho wa Khongresi ya Lushaka ya Afrika, African National Congress. Vho Ramathuba vho alutshela ha mashamba vha fhedza tshikolo tshavho tshikoloni tsha Mbilwi vha ita pfunzo dzavho dza nṱha kha Yunivesithi ya Sefako Makgatho ya saintsi ya zwa mutakalo ine ya vha Medunsa. He vha wana degree dzavho dza Bachelor of Medicine na Bachelor of Surgery, vha dovha vha wana degree ya Masters kha Medical Pharmacology ubva Yunivesithi ya Pretoria. Mushumo wa Dokotela Phophi Ramathuba wa professional wa u tou thoma wo thoma sa mugudiswa ngei vhuongeloni ha Mokopane, nahone nga murahu vho shuma sa mulanguli muhulwane wa vhuongelo ha Fort Rega na mudzulatshidulo wa dzangano ḽa zwa dzilafho ḽa Afrika Tshipembe. Mushumo wa Dokotela Phophi Ramathuba wa zwa polotiki wo tou thoma wo thoma musi vha tshi tholiwa kha vhusimamulayo ha vunḓu ḽa Limpopo nga Lambamai kha ṅwaha wa 2025 he vha ṱavhanya u tholiwa sa muraḓo wa Khorotshitumbe MEC wa zwa mutakalo. Nga tshifhinga tshavho vho sedzana nga maanḓa na khaedu dzo fhambananaho sa murangaphanḓa ane u amba ngoho, fhedzi vho dzula vhe muthu a ḓivheaho kha zwa mutakalo na tshanduko ya zwa polotiki. Nga murahu ha tsheo ya African National Congress, Vho Ramathuba vho mbo ḓi khethiwa sa mulangavunḓu wa Limpopo wa mufumakadzi wa u tou thoma u fara iyo ofisi, u isa phanḓa na u tikedza khwiniso ya tshitshavha na vhuvhusi kha vunḓu ḽashu ḽa Limpopo. Ri pembelela murangaphanḓa washu Vho Dokotela Phophi Ramathuba.